Mihaw sa tonto Jeff Bezos bialnu le actor Leonardo DiCaprio te anin mel no live video hian internet lama soi ahlo takzet khovel huwa pa hausak lama pahni na din mun hau pha Amazon company boss Jeff Bezos le abialnu Lauren Sanchez le actor Leonardo DiCaprio te mai chana anin to laya Jeff bialnu che dan le ahoi herlan na video hian social media lama in hiana achok chuak zui ti shiat ani Leonardo DiCaprio le Jeff Bezos bialnu Lauren Sanchez te chu Jeff Bezos mit muwa ngei in biak na aneya Lauren Sanchez chuan Titanic star Leonardo chu ngai san mel putakin a en chhowa maya an pahnia anin biak lai lo thir chu Bezos tan thil nuam te siam ani lo ani Leonardo DiCaprio Jeff Bezos te abialnu duat lai Lauren Sanchez te chu 10th annual Los Angeles County Museums of Art LACMA an pathum hian anin tong lol maya heti laya Leonardo ma Jeff Bezos bialnu che dan chuan sui a hlo chho hle ani Amazon founder le executive chairman launito Jeff Bezos hi khovela pahau saber pola chhal ngam ni in anei hlut zong hi 177 billion atling pha ani actor Leonardo DiCaprio le Jeff Bezos bialnu Lauren Sanchez te into live video chu social media lama adar zuya ngei dan chitni lo piang chuak ngalin Lauren Sanchez chuan abial pa Jeff nge a idol ena actor Leonardo zok ti chu mi te in hial na ti tam tu ber ani a achan po ache zia hian Lauren Sanchez chuan Leonardo chu angai san mel zok tat wang ani reality star Kim Kardashian in bial pathara anayem ni Patti Davidson nen boruak annelian le rapper Kanye West le reality star Kim Kardashian te chu anin chen nuwa anin kar thuleng wak neu soitur atam hle a Kanye West chuan ngei zong dang anei thu a omek bok heti laian Kim Kardashian po in malngoi atum bik lo ani ang Saturday Night Live New York City anei zoa khan film tho thiam producer ni bok actor le writer ni bok Patti Davidson nen anin zuingun mal hle ti thuthang sia tura omvele ta an chungchang thuleng wak dar me kara Kim Kardashian nim nai takmi pakhat nen achanga thudon danin Kim Kardashian chung khat nai vai ta chuan Kim hena kumsom ni pasaria upa comedian Patti Davidson chu kha zalen mei turin an fuina sati atar lang bok thudon pakhatin US Weekly ashil chondanin Kim chuan Patti nen hun an mandun dan chu anwamati thule Patti nen inzui chu anya lo thu atar lang ve thung ani keeping up with the Kardashian star Kim in ati masak ber chu achung le khatte le acha nai vai te thuron lak ani thu asoi ve bok engtin tak ni je lang mo